Phi Baro naga Don Bosco Media Network yuan ra shapi ki khubor niam kejela jong katayo ba ar jong banai kalalengkot arjar arpusan. Kimat bakong san hakini katayo kilong. Yo kabalang Catholic sa prangut kilingdo so oblay bethamay. Da kabas ngongo yo oblay bat da jinghun jurut na penkut no ya Archdiocesan Youth Convention ke ba ako ar ke SCCYM. Da ka ying ay ngo bha sing samla Catholic sub district kunrot chikwe kalong ying mau persyok. Bat hadin bun snem say kaparish namra yo lingdo. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Jong Kajalan Yamba Catholic Shillong Archdiocese hakakat praterik kalalengkot ulapin kentang prangut kilingdo so oblay bethamay haying maniba kamarian nongyarap ki Kristan halai mkra. Kikerting jong kini kilingdo so oblay kiblapin kentang mentakasngi kilong Reverend Padar Bhakupar Shadab bat Reverend Padar Teiborlang Malnyang nagaseng riunyam CMF, Reverend Padar Shanborlang Mauri nagaseng riunyam CSC, but Reverend Padar David Nongrum nakaseng niam MSFS. Sangut kiwe pat kibakentup yu Reverend Padar Evansius Rembai, Reverend Padar Teboklang Kharbani, Reverend Padar Prime Star Alvin Yauram, but Reverend Padar Theophilus N. Bani Masar, kidigiling do so oblay jong kajalan yamba Shalong. Kaying maniba kaladap smam ni kibahingasem, but kipai riunget jang kabalang kibalawan ban maniblay, but banduay kerpang na kebenta kini giling do so oblay bethamay. Hakasning ka kraw hakini kajinglet niyam basyangkun, Most Reverend Archbishop Victor ulapin kan mau bau blay ulakot kerpang ipi, banong ki atiar jang ban tre hapring ki pat benriu, ban be krat ki kajingdum, ban pen priang ya kubor jang jing syai ba kajing spun jing it jang blay. Uling do ulong atiar ban wanra yu blay syajan ukon benriu. Ulong hakini kiling do so blay ban tre borbor rengkat bat bishop unong ilam jang pi. Penpriang ia kajing e jong blay lengba ke sakramen jong kajing isin e lengba kajing mak pop. Kajing le niam kilong ki basyok men sim haba kiling do so blay bethamay kilapiam da kajing e uwe pat kum kadak ban pediang kemen ha ka kenhun jong ki. To try jong yu Jesus Christ yau bau paula penslet o mesim bakuat badaka bor unring sumaria pi ba pindop pen kuat pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya ha uplay to try jong yu Jesus Christ ya ka bau paula penslet o mesim bakuat badaka bor ba unring sumaria pi Pindu pen kuat pen kentang yau pai Kristan penterwa ya ka jingknya hau play. To try jeng yu Jesus Christ yau bau paula pen sled o mesim bakuat badaka bor unring sumaria pi Pindu pen kuat pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play. To try jeng yu Jesus Christ ya ka bau paula pen sled o mesim bakuat badaka bor unring sumaria pi Pindu pen kuat pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play. To try jeng yu Jesus Christ yau bau paula pen sled o mesim bakuat badaka bor unring sumaria pi Pindu pen kuat pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play. Na ka kodling kdop ka number ka bakhat ar na ka linti peneng sau spa ar po sau.
Haga khat artrik kelalengkot arjar arpusan da ka jing sngongo yo blay batru da ka jing benut ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kalapen kutno ya ka Archdiocesan Youth Convention ba arpuar ka belalong hamaulai parish na do ka kendai tarik adu khat artrik kelalengkot arjar arpusan. Lasdang ye gani kasngi penkut ye kelempung gisamla da kamas bakhot balapin menta do Archbishop Victor Lingdo harkat kajingedon lang Reverend Father Chimiris Shilla Diocesan Youth Director Reverend Father Edward Carson Teo Assistant DYD but kiwe ki padar ki sistar ki brodar ki nomi khamat kajela but ki pai renget jong Shillong Archdiocese Archbishop Victor Lingdo aba pharia ka ktinu blay ula batai shapang ka sacrament baptisma bakhot ula ong bo jisu la yo ek baptisma hawa Jordan ban pen man hok ki briu baro ha perthai klem dale shiliang yenweno ujisu la phong ye jinglong briu pura kumangi henry ula kentat pat ya kapop ula kenturu iki samla bikin long ki bashet ham ha ka jinget hadin kamas bakhot la don ki program balingkot balai shiminta de ki samla jong ki zon beper bat la pen kop burom ru iki samla ki balashim ya ka sacrament jing kentiu kurim kum kadak man penslur ya ki weiru ki samla bikin shimkia ya kini ke sacrament hadin kini lebut sekejing mani sacrament balai lam do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo bala penkut ya kini ke sengi da kejing penhap ya kalama Archdiocesan Youth Convention ke SCCYM do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ka bala pen benaru baya ka Archdiocesan Youth Convention ba arpulai ka banlong house nem arjar arpunyo kan long haparish maulasnai Pakistan में बारे उचिसु हबशा penbaptis nama umdan pop era ude ublay umdan pop ten raya era henry uchisu ulawan long priu pura kumangi hake ke baro like no akapop nakakada usimro egani gajinglong telot cengi Rakyat kebayat mengi bersyapen baptis lang. Balai ban pen manhok yaki priu baro jaka percay. Ulasim yang ada gadur jong kancing wan syapen baptisma habawa Jordan. Ninkom ban perkut ia kata kawa Jordan. Naru ucis layo baptisma yakani kawa Jordan mano-mano ban baptisma tu menrekam si ban kerku. Keralong kawai kabakuat tam nakiwa baro haka percay. Tapi leh hantu menengkam makanku leh air bersama baik hantu. Mau sisu lapan kuat perkentang ikan kawa Jordan. Jaga bot jaga baptisma cumu. Nanta sisu balik sisu habanyo ya imbang ikan baptisma. Bandok penan hok ya kibreu baro jaga percay. Kacing kuat yang jisulong ban kuat perman hok yang diberi berdoa percaya ban long ikut jauh ublay nata susu ban penia percaya ularung hakataga mission pertama cimu mission pertama juga long banyak hal yang kubur bapa haki beri berdoa ban penkot yang dibapang masyitam Bangha yang itu bersyate syakum haki bot yang poman barok. Berperlain lut yang itu barok bersyate syakum haki bot sok yang poman. Gobala keren kasih pada berikong Prophet Isaiah naik lupa. Ublay bapa yang Prophet Isaiah naik lupa kasih pada berikong. Balai ban pertengahan yang kibriu jogi pa Israel. Balai bila hapen pertengahan yang ki nama kila ngop hakapop kesang. Kila kelalong merau hala kacong dari kelalong merau hamdam ababilan hasian badarok megari Israel. Hendak play part Dakajingwan jong jiswa percay balong mesya urakula yaki ban mapno yaki pop kisang joki baro ban perlaino yaki baro nang tahu Prophet Isaiah nutrupa maperdat kesur majam yaki to pertengahan yaki go pa Israel ublay wawengno yakarai percitam yaki
to pen kre kalenti jong utrai to pen madan ye kilum pendap ye kitem to ken lai terbumat batong ek hau tau mesaya bat sawan pin yo lai em ba kalau urlong hakacing wan utrai jisu hakasla pertei jisu lawan lakai wo pun kelom lakalong Immanuel pun ublay lam bagi ulalong doang senam bagi ulah syak pen baptis mentakasi batsyim yang kejilong beri batolot jengi ulah mabro yang kipop jengi barok barok hagani kasi ublay uye jengi barok balay ngirong ilayo baptisma barok ni ilayo ke baptisma Pikir hima pi menop leo baptisma. Hakasi bapio baptisma. Utrai wong kacuk kating baong yau kuon. Jang u Jesu Christ. Pilong ukon bai e jonga. Pilong kakun bai e jonga. Ya kabang asngop hai. Uplay usrupaken yang ibaro kanan hani. Namar ngilalong tikun jauh ublay. Lengba ke baptisma ujisu ula pengitu yang eladi udai ke ying ke sem bakut Nazaret. Joseph ke Maria ujisu. Bagba ke ying pasongnya cuma di kepeneng ula pengitu yang baru baudai banyak snow kat Trinity bakut. Ukpa ukon bak numansi bakut. Bak mangiru hani nadu bagayo ayat baptisma nyalalong kakenhon John ka Trinity bakut. Ublay pa ulataw yung ibaro hakadod si ublay. Kadod yung kansinye, kadod yung kansisnay, kadod yung kansinte popura. Ublay ukon ulapat iya marasin uspa yung ibaro. Ublay umasin bakut ulasin ran yung i. Bangin job di kacile, job kadi kapercay. Kadang ilong kerpan. Peragi sabi, kusam nabi, ni baru ilong kerpan. Nama ini ikut bayi dia cuma beli. Kadang habau, Nicodemus rakali utrai, kumno try balapan poi sebeneng. Jisu jubah pemno, dan balapan poi sebeneng, lemdak kapat yang beriu, jaga umbat umensi makuat. Ia kabarakan kadok romdok, berakan umensi umensi. Debaru menyiru sisin rakan kadok naimei, pajuni, baca jingka kabar isma, jaga umbat umensi makuat, banong ikun jauh play. Ginong yok pateng ya kapedeng ni baru hari. Ngidai ginong yok pateng ya kapedeng. Nama kata ngilong kipadon boken. Bagi long kikuan cumplay. Baru istana ni ngilong kikuan cumplay. Kila yok ke baptisma. Baru play rakam teraya ni kikuan banyak jauh. Tidak kata ni ha banyak leti jongiken. Bau turai barung ha kata ka mission ju banalap ban penim ban suspa ban syaya ban IT lagi ban petkut yang kapop kasang jongi baro cukup percaya ban penpoi peneng ya baro. Dia mengiru ha ka mission jongi hadir mengayo baptisma long ban le ia kemon cukup play. Ban Islam, ban Samnam hakiway, ya kani commission bagayo, balong kun perai. Amdei tangil resimet, ya baru nghaban Islam, ban Samnam. Dekabor kacing Arab cengi, dekabor kacing Im cengi, dekabor kikam kejam cengi baru nghaban Samnam hakiway. Tadi kasam cengi, kasnom katau cengi, paramajan marpa cengi, banyo Alam, ya kajuk kacing pediem naublay. Nakakadal, piasau cing penebah, Stijong Paulus dan Titus. O Paulus nak kerensyai,
rong shai baka jing padim ka be ya baro shi tu lob ka partai mdei ta ki jipai baju mdei ta ka jai bandri bo me ka jai bandri Takarau kono serang ubleng jule siang kemat ya kan ono jai bandri o partai baro ure kunjil wi kunjil ukaban padim ya baro hi jibangai hau Kerau jisu ompat, Paulus buat ompat, ya kibaro perangai ublei, sumar, ya kelanti kebadai banyai, kian kapop persang, kian kacing khala percay, kian kacing sniu percay, im tibriu tiblei, im kacing long kublei, kublei bapura, kian kapop persang, kian kacing ne tam le tuna. Kenapa minum long sisa ikut jauh belai. Jauh Paulus penken mau yang ini. Ni pakum ki beri widuna ni bakra bun kriang. Hendak habat pai. Semensim John kecing kelabomot. Nak kapor ha kecing jomi. Kini dikubur bahawa Paulus pai yang ibar. Hoi ini kibri bertelot ha kecing kapor. Belai yang ni dari lo le bakra. Lalang ila pop dasang kaban kalenti bantla kabomot ban kimi ni ladi bantla banmot ban pai sya ublei daga mersim joga timpan ma daga mersim joga timplai pop daga mersim kecil pai ublei te ko kun samla bi senram kan thai kan kasi bakrau chompi kaperken mau ri ka baptisma chungi ke Ni baru ngayo baptisma. Hakasi bayo baptisma ni le ayu. Nengko ni kerli pinjel karten kumno. Lai karten. Kato karten la chen la to. La suit la shor. Hakimat ublei. Hakimat keduan kelupat. Ibe karten sa kanam. Kato karten la tip ublei. La itu ublei. La fat kamtra yang ibarat. Hadin mengai karten. Uling do makinulenya makimikpa muslim jong tole ikadak joka community how tau ukon negakon bankam try ka community bakon lek dam kres ukpa ukon muslim bakon banlong padim da kabor joka community bakon kebalai hadin balai ikata la pen kentajani ya kabor uksoi Yang nane semak kita yang kebor sultan, badim tukikon jauh belai. Hari kata bergentak, ia kata kebor kasang, bat kebor sultan, la hengi, da imro, akidat imro, ke kebor imro ramban orang cimak, jimbang, haka jinglong Kristen, jinglong kun belai. Kau menurut karena kebor berpenek persa, ya kabam tadi, ya kadoa, kerana orang kesimpa. Henry kecil muslim padrong, banwana, ya muslim cingmat. Banong Islam badan cingmat, inde banong blem. Banong Islam kemot badan cingmat. Barim kekum kecing hikai, jong prai Yesus, dekat kejikai jong kapalan. Terkadang lain di imro. Hadim ai imro la perselayangi de kompnyang krisma kene kompnyang krisma katel la kamtra ya pi la persle balong pi konsem kon lengdo baki profet nane shapan nane mengini ki kon lengdo bersensya ya kai kasam lachon ki konsem ilo ki kon choblei baki profet banelap yang Yesus Nanta perkub yang ini dari janji Barong Ko im kuat Im tibril tiblai Kapan yang nyai leti Banyak pernah kecing im jampi Kong gani janji Berperkub ya pi Nanta sesu La ini imam bertiba percaya Lotat Turun kecing syai juga percaya Jing syai kemut jingha Jing syai kemut ublai Jing tum kemut uksut Jing tum kemut jing sniu
barang istanat kasih pasai kepada kerat ini menmi Italia menmi mereka cintum ha cintum kibri bila pop lasang ha cintum bila top ekspor hendak pasai menmi kuni jumlin beri bila top maka syai jing syai kemot jing long kun play jing syai kemot jing pa nama kata long hangi imi kan di jing syai ba beli opiang gani kaba u play pa yangi kom ki kon kestan ba yo ka baptisma ba no ki kon jauh play samna bi sendram kate gani kasi la dau play ba iye ke pi hadu kan ni rai pi ka chi ma thammai ba no ki kon chungu to nang ko e long ki ba priang hon yo play ha ka chi em chong pi don po yo play ban mani yu ban ro yu ban duai ban puni ki ru play ban sarai ready ban ra ready ban so ho play ma play bang klamanga pimna to sno ho play yang sa ho play sa job baro ka chinge chong pi Kadang berikong kami kata kating snow ho play. Bu yo play yang perendo kacim jampi. Sajab ike baro. Kabar hakun kene kasi. To yang saki yo play. Yang saki yo play. Dak kacim jampi. Dak kakien, katale, dak burong kakor, karyam kabek. Kadur kadar jampi, kacing le kacing kam jampi, yang saki yo play, hakmat ke perthai, hakmat ke imlam salang, hakmat jong gabaran, yang saki yo play, hanta desi siapinong, ngadei jong kres, ngadei jong play, lakaya nga kun play, depan yang saki yo play. Kabalai, kong ilong berbor kipasyannya, akabor jong play. Haki ike bero, katrai kata, kamai kaci, kating kekot cengi, hakacim cengi mana kasi, to ngin mong ibasanya hau play. Dangile kata, uplay unter ku yangi, unter do yangi, hakisi kebanwan. Tekani kasi bakrau jampi, ko para kesan ni, samna mi. Doin persyang bahim yang ketika baptisma bagi rayop yang kadai ke sakramen menikok jam kapanan lengba kani ke baptisma ngirung syak hima cengprei nang tangi nyo sekewi pati sakramen ru kacing perskam kayu karis pokoi kacing panma kacing bap ikipop nang ta kacing kentang ledo kacing kentiu gorem kacing persdek papang nama kata long kabaptisma kadi kecil kang jadi wei pati sakramen. Ba kabaden kam tameru dei kabaptisma hi. Dong ira dwai bagi imsi kadi ka sakramen jo kabaptisma cini. Kenang ba ngin poi sebereng utrai. Ublay terkrau ya kecil jemu. Ngirung terkrau ya kecil ya ublay mana kasi. Ngin dwai ba ublay terku ya pi. Lepas kecil saya kemarin koreti, Dominic Sabio berkuat, bakir berkuat berhabrin. Enyero yang Yesus Kristus. Hadirin kemas berkuat ladon ki program balengkon, balashim bentar ki samla jo ki zon baper, bat lapan kuburam ru ya ki samla ki balashim ya ka sakramen jingken tiu kurim. Kum kadak ban penslur ya ki weiru ki samla, bakin shim kia ya kan ya ka sakramen.
khwat iba Jeremiah L. Marshall Long bat ikong Ribalin Thaba. Iba Jeremiah L. Marshall Long ilalong Vice President jong ka SCCYM jong usnam 8,000 khat nyo bat 8,000 khat khandai. Nang tangan khwat iba James Bond jana bat ikong Sweet Mary Kharkram. Iba James Bond jana ide Assistant Sport Social and Cultural Secretary jong kasnam 8,000 khat khandai hado 8,000 arpuwe. SCCYM jong kasnam 8,000 khat khandai hado 8,000 arpuwe. Badi ba RD Dominic Malnya President iberi kurem joikong Vilenta Lindor. Hadirin kani bot sakajing mani sakramen balayalam do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo bat lapen kut yakani kasni dakajing penhab yakalama Archdiocesan Youth Convention ke SACYM da Most Reverend Archbishop Victor Lingdo hakaba lapen benaru yaka Archdiocesan Youth Convention ba arphulai ke banlong house nam 8,000 arpuh nyau kan salong haparish maulasnai. Kotrai Jisubi, Medonin Karpati Halor Keduan, Mekwa Pankarku, Yabaro Tikun Samla, Shram Kante, Baro Kiparume Kawanlang Kani Ka Janmir, Kotrai Melakam Trai Yang Imatasi, Magide Kikuan Bayi Ye Jongmi, Kotrai Jisubi, Medon Bani Barbor, Hadu bawaino kapertei, ngite putrai, medan batni berbor, nama melong Emmanuel ublei lem batni, putrai melong kalenti kajing shisha maka jingem, putrai medan nong syarai nong ablang berat cengi, putrai melong melawan bapinio jingim kabapura, putrai jisubi. Madeng play changi, u try, unong kanem, unong silspa changi baro. To in ombrolang, yeroy me ku Jisu, yeroy me ku
Kanya me Jisu. Me kapang yaki kun samla baro senang gete. Kutrai tukar ku kenyaki. Ambakin kau kekia kutrai. Bagian jauh kecing ciane. Jika cik persoy kecik tuju. Kutrai kependap yaki kun samla di senang gete. Jika cik kemen. Jika cik ngai kepas kem. Jika cik senya lut kami. Kutrai tukar ku yaki ngesem chongki. Kutrai tukar ku yaki cik temu bari chongki. Kutrai jisubiye ayaki kata kacai berkarpan kitpikin biang kacik terai cikta kitpikin biang kacik rekod cengki kitpikin biang galai kawan cengki kutrai yatai ki nak moman nak shun nak cik sniu jangan dipercayai kutrai jisubiye kam tamagani kami beri biang kitboy sup sign jika balik jai Hakatnya leti jongki, dekat kecikar ku come kutrai. Kerku kutrai kinong kitam baro, baginang ngelam sisu, yaki samla, syakanati kubabha. Kerku kutrai, kibar tulak kibaswai, kubabang sitam, kinama di kecikar kupura. Kerku kutrai, kisamla kibatuk kibarangli, bagindap kibiang, kinya cakhamat kecikong primat pri jongki. Kuci subi kerku kusamla. Wamrana kalenti banyak kemari kecik perikop terusna. Ay ki galat kalenti. Kuci subi kertui ketubaro. Baru tu cikarmen tu cinge. Ay kubo juga cinge kecikarmen hami. Kuci subi jadai kusamna cengi. Yarab kusamna cengi. Bakit kemen, bakit kedap kepiang. Kinyaj kemat kecingim panbot yame. Ya kalenti juga cinge yame. Kerkui kami ketpa, yaki rokijar, yaki bahing asem, barbaro, akiba, lawan lang macam asiru bertrai. Bagaimana kari kecik kemen, kecik sep. Ipan kani, dau keres bertrai kedrat cengi. Amen. Opa cengi, amin kerhom kebot ketem cengi. Kadwan kaima cengi, kerhom kebot cengi. Akhir dau bahagani. Bahai kita kecik bab cengi belakang ni. Atama ikan cengi. Baik lima ekor seniu yangi, pada lagi cik pershoy, mereka fly dengan seniu amen. Enya roh berkenan buram manakapor. Kaburam apa berkuat bermesir berkuat. Siemna kekot kerap kerana malai pesan. Duit dem mani kalau tiba-tiba siswa hidup hendak. Kaya dalam ini, dongin dem ni mani, baru lang yang wajam dem mani usisu, merakat kue ini bertangsi.
Iwadnya makamaru Yesus Kristus kun jomi. Ukalawalau beliau naga Maria Citati. Malaysia penpenim yangi. Tuai ba daga bakra daga cingiyet maka cingisnei tungrong penim. Ngin yoy ka cim bom cikut. Ipani kanino Kristus terai jomi. Yang menjaga kujuk terai, pasangannya pi kami pai yang sehingga sem, paling justru kecil kapan. Abraham bakun bermain sim bakun. Long lakros no hamda. Pada ketika pona sukkan banten pendapat ke convention ke baat kulai ke salong hapo mau lasnai. Sun seven. Rakot Asia ini menuan setia. Sun seven. All the best. Baik ini mereka memiliki mungkin kamu dapat pasal seven. Jika tidak lama, mungkin dia ikut kamu. Sampai. Ada empat silam. Agak penting jom keseng samla Katolik Parish Monasnai. Ini pilihan ya kene kelama. Nak benta ke next Asia Season Youth Convention kapan salong hawa ajar Artuliu. Kasing Samla Catholic Sub-District Thenroit ke Bahak Papua Jongsha Parish, haga kat nyew terik kelalengkot arjar arpusan. Kala ais ngobhai kwe ke ying ke beladap penchna thamai, syakalong ying jing kong liska mukhem, ki basyong basa hamau persyong. Yakini ke ying thamai le penchna ngobhai da kasing Samla Catholic Sub-District Thenroit, haga jingalam jing President Ibanson Lawai, but i General Secretary Resort Nong Spung. Haga sengi belit IT kini ke ying, la donlang ipadar Anthony Maria Joseph, CSC, Assistant Parish Priest, Sister Petiwar, ki advisor, irang bak balang, irang bak shnong jong shnong mau persyong, kilong kemi kilong kepa bat kisamla jong ke Sub-District Thenroit. Kumbakalong, tiga pun pau ke jisungu, ke blade track dan nado ko danut kumbakasam san pro ar kat khot ke bakhandai gaong. Ngan ai ngu imi junom nak benta bamilale ngan penpana hakmat upa jumi ku blai bamilong Au trai na banten ha udan lutila Bau trai ulang ken rat bayangi unchuke Temata ifada bat habab haban sister lang hajan rayang kham hajan rayang sahab mai ribon tiga bakha
Tengah itra coba dikini sabli ya kan ikan ni. Tengah seperti macam. Jan ki shakri chungme ki bap shong ki basa ha kane kaing batmai bat ki bapan ye kejingker kul chungme tolong mame Joseph bilang keseorang kat bat ni chong kaya kesen chongi Ki sembara ki bakala. Tuar begitu ki besyong. Kasing Samla Catholic Sub-District Thenrat Kebaha Papua Jongsha Parish haga kat new trik kelalengkot arjar arpusan kala ais ngobhai kwe ke ying ke beladap penchna thamai syakalong ying jing kong liska mukhem ki basyong basa mau persyong yakini ke ying thamai la penchna ngobha da kasing Samla Catholic Sub-District Thenrat haga jingalam jing President Ibanson Lawai but i General Secretary Resort Nongspong haga sngi belit IT kini ke ying la donlang ipadar Anthony Maria Joseph CSC Assistant Parish Priest Sister Petiwar ki advisor irang ba balang irang ba shnong jong shnong mau persyong kilong kemi kilong kpa bat ki samla jong ka sub district Thenrat Hakasan terik kelalengkot arjar arpusan lepin gentang lingdo yu dikon Shan Borlin Mount Carmel Parish Rambrai da Bishop Wilbert Marwen ubadai Bishop Kanongstan. Hakini kejing le niam lawan bane shimenta de ki hajar ngut kibriu ki bawan ne ki thain bepher ringkat bat lai pesan ngut ki lingdo. Kini kejing le niam kalong kapakong san bha namar dikon Shan Borlin ulalong ulingdo baningkong na Rambrai hadin bun snap. Kabala wanra ya kejing kemen ba kejing sngau sarong ka bakraw ya ki pa karambrai bat ya kajat benriu Catholic hi barok kawai bat kini kejing long lingdo jong kalong kum kejing ai mensim ya ki babun Yau di kon Shan Borlin lakha usnam kat kandai spak kandai puar hasok shinrut udai ukun jong uba Cornelius Kharjarin ubalong head catechist bat kakong Margaret Khamdeusa ulas dangi kejing puli jong hasin John Bosco Secondary School Harambrai Hadin bola pendep ekamatrik house nem arjar khatar Ushan Borlin melalui bandrung ya ka aspirantate hadon Bosco Mount Rongkon hatura ka jakabala ai kerpang ban penkre ki samla ban long ki solution jong udon Bosco house nem arjar khat riu le shim jing smai baning kong kum uriuniam hasani side up shalong ka jingya limti jong kala beteng lengba ki kerdan beper jong ka jing poi sha ka jing long lingdo philosophy at Dimapur house nem arjar khat riu do arjar khat khandai ka practical training hanong lakyat house nem arjar khat khandai do arjar arpway bat kajing pulie theology jong ha Sacred Heart Theological College Maulai house nem arjar iwe do arjar arpusa lapin kentang dikon yu house nem arjar arpusa Sacred Heart Theological College Shillong bat ha kasantrik kelalengkot arjar arpusan lapin kentang lingdo yu Bangsa jinom, jinom tep haluan omi mencuci masa akademi, enteng dalam penuan pendat bagi segala jommi, masa syukuringkat bagi sejunom. Ifana via Matthew, balik iwe tanah lawan saya dapat hari ini perjuangan. Coba untuk berdoa iwe. Father John Susiamo, Provincial John Saint Celestine, sa pensiong hani ya kajing kuat kajing terang John Kautalan. Lingdosa kalon puno kagbi bakul jogi kabalang kakepa DP banten kentang ye ude henden para jogi bansip tie kaleiti jong kajinglong lingdosa kale titip ha maune ulong ubabit dor ngayeng sekiba kendala kedi batokit nagipai pa Krista pada kajing kubur jong kito kibalaton ki kabupaten Hebenson batin nang penstat yewu lasyen pa ulong ubabito
Ini sebab mereka dari tim seneng tim crowd naik lendok sat di belong penyirang bah jadi hal ini boy. Jaga jinglong lendok sobleng jong dipon Shan Borlin kham jauh sao. Ngiwan hani bat yang saki naga banta kene kecing pen kentang lendok yau. Kecing kentang lendok kadai kawai na ki nyau teli ki sakramen. Kiba ujisu labu hapo jong kabalang. Ngidon nyau teli ki sakramen. Bat kawai na kita ki sakramen kiba kordor kadai kecing long lendok. Kacing long lendo kadai kacing jiet jong ublay. Kacing long lendo kadai kacing snap jong utau basha jiet na ublay. Ublay wan ban khot ya ki priu senrang bat kentai hamtam ya ki senrang ya ki kentai ban long reuniam handai naga banta ki kena senrang ban long lendo. Ublay ukhot ukhat man la kaying kasem ukhat man la ikun kipti chongi hanrei don ki basnap don ki bam snap menta Shan Borlin ula snap ya kali ka chi khat chong play war la da pila yoslo menne baula sange ban school ula sange ban lek pule hanrei ula snap ya ka chi khat chong play badu play ula yalam nanti u haduk kebakut barulah jid ya Kikur kikai kilok kijor berbabi kipai jom lay. Tuinan kemen masa sahisian. Topdian jadi pinterwa upad bakut. Jaga batu terwa hau belai try kendra. Dapat kat bersenutup hai ke bakile. Penyadai dor yang ada.
kini ki khubor ngila poishik bekut jengini ketup khubor. Ni ai ke jingkit bok kit wiang ipi baro bat bapindan ha ke jingkot jingkia pinchat pinklan. Ni kerpat ipi bala dadon ki khubor bajah ki parish ni kishnong jongpi bapin pa ne pentip shingiau teu number badan ke screen jongpi kena mengin nala ban penmi man katayo ki khubor niam ke jela. Kebleshibon ublei unkur kui ipi.